सप्तम श्रेणीर समस्त शिशु भाई और भौणी मानक स्वागत और अभिनंदन। बर्तमान आम नूतन पाठ पढ़ा जोटा कि तृतीय अध्याय बारिमंडल विषय। पूर्व श्रेणी में आम बारिमंडल संबंध में पढ़ीचे कि आम जाचे। बर्तमान से संबंध में विस्तृत भाव जाना। भूपृष्ठ थिबा महासागर, सागर, ह्रद, नदी, हिमबाह, भूतल जल एवं वायुमंडल जलीय बाष्प ये समस्त को नहीं पृथ्वीर बारिमंडल गठित। ये समस्त अर्थात जोटी जोटी पानी अच्छी जल रही ये समस्त जलराशि जो रही जोटी जोटी ये सबू को लेकिन आमर गठित होती बारिमंडल। समग्र पृथ्वी पृष्ठ समग्र पृथ्वी पृष्ठ जो क्षेत्रफल रही से क्षेत्रफल प्राय 71% हूँ जलभाग एवं 29% हूँ स्थलभाग। चित्र भी देखे आम बही देखिपर 71% हूँ जलराशि एवं 29% हूँ स्थलभाग। पृथ्वी पृष्ठ समुदाय जलभागर प्राय 97.3% जल महासागर, सागर और ह्रदर रही। देख आम बर्तमान जाना जे एते परिमाण जल अच्छी माने पृथ्वी पृष्ठ जल हूँ 71 भाग, स्थल बहुत कम 3 भाग जल भागे स्थल। तथापि एते जल थाई मध्य आमर व्यवहार उपयोगी जल किते कम। देख आम ए विषय जाना ये जो 71% जल अच्छी अर्थात 3 भाग जो जल अच्छी ये जल भाग को जब आम 100 भाग नेबा शतकड़ा हिसाब से 100 जदि नेबा ताले 97.3 भाग जल हूँ महासागर, सागर, ह्रदरे अर्थात लुणिया जल। यही जल आमर कौन व्यवहार उपयोगी नुहे। पृथ्वीर समुदाय जलराशि बाकी जो अवशिष्ट रहा केते भाग रहा 97.3 भाग रु माने 100 भाग 97.3 भाग गला ताले मात्र रहा 2.7 भाग। ये 2.7 भाग जल ही हूँ मधुर जल। 2.7 भाग शतकड़ा माने 100 भाग रु 2.7 भाग हूँ मधुर जल। किंतु 2.7 भाग मधुर जल थिले मध्य यह संपूर्ण भाव आमको उपलब्ध नुहे। देखो ये जो 2.7 भाग जल रही यार उत्स कौटी कौटी तार तो यही जो 2.7 भाग जल मधुर जल आम केउठू पाचु ना पर्वत शिखर थिबा तुषार राशि, नदी थिबा जल, कूଅ पोखरी ये सबूरी थिबा जल हूँ 2.7। यह व्यतीत वायुमंडल जो जलबाष्प अच्छी एवं भूतले जो जल अच्छी ये जगह ये समस्त जलराशि से 2.7 भाग ही जीव। अर्थात देख आम ये जो 2.7 भाग जो मधुर जल अच्छी यह आम केते कष्ट पाइपर ना नहीं। बर्तमान जो सारणी देती 3.1 43 पृष्ठ देखिपर से सारणी आमर संपूर्ण भाव देती जल 2 भाग मधुर जल एवं लवणाक्त जल। पुणी यही जो लवणाक्त जल हो कि मधुर जल हो ये कौटी कौटी आम केमती पाचे देती पूरा जलर उत्स तापर जलर शतकड़ा परिमाण महासागर, सागर, ह्रद ये सब आम पाचु जोटा कि लुणिया जल 97.3 भाग जोटा आगुरी मुझे कहली। सेमती अंतर्देशीय लुण ह्रद और सागर ये जो हूँ जोटा कि 0.009। हिमोटोपर जोटा कि आमर पर्वत शिखर रोचे तुषार राशि सी हूँ 2.0 अर्थात 2.7 जो रहा बाकी से 2.7 रु 2 भाग अर्थात पूरा 2 भाग हूँ माने हिमोटोपर माने जो हिमालय पर्वत जो अच्छी एमती बड़ बड़ पर्वत जो अच्छी से बड़ बड़ पर्वतर शिखर देश जो तुषार राशि रोचे से जो जल रोचे सेटा हूँ हिमोटोपर सेटा हूँ 2 भाग। बाकी रहा 0.7 भाग। ये 0.7 भाग कौट कौट अच्छी ना भूतल जल मान जोटा कि आमको पाइबा बहुत कष्ट नलकूप मध्यम कूप मध्यम बोरवेल मध्यम उच्चकूप मध्यम भूतल जल भूपृष्ठ को आसी थाए। कूप एवं बोरवेल रे आमे मोटर व्यवहार करी किसी पानी माने भूतल जल रु आम ऊपर को आनी पारुचु ना नहीं। एमती बहुत माने कम परिमाण जल आमको मिल पार्छ भूतल जल कहीं भूतल जल मध्य सब स्थान रे ठीक परिमाण रही पारुनी ना नहीं। से आम भूतल जल मध्य बहुत कम भाव में आम पाइपुँ। आउ कौन कही ना मधुर जल ह्रद माने ह्रद जो अच्छी अधिकांश ह्रद हूँ लुणिया ह्रद
କିନ୍ତୁ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି 0.001 ନ, ଆଉ ନଦୀର ହେଉଛି 0.0001, ମାନେ 1000 ଭାଗରୁ 1/10,000 ଅୟୁତ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ମାନେ କେତେ ନଗଣ୍ୟ। ତାର ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ କେତେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମଧୁର ଜଳ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଯେଉଁ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। এই ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 2.691 ନା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ସ୍ୱର ହେଉଛି ନା କି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ମାତ୍ର ହେଉଛି 0.011 ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଭାଗରୁ 11 ଭାଗ। ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିକୁ ଯଦି ଆମେ 1000 ଭାଗ କରିବା, 1000 ନାହିଁ 100 ଭାଗ କରିବା, 100 ଭାଗରୁ ଯେଉଁ 1 ଭାଗ ଆମେ ନେବା, ସେ 1 ଭାଗକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ 1000 ଭାଗ କରିବା, ସେଇଥିରୁ 11 ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ। ଦେଖ ମାନେ କେତେ ନଗଣ୍ୟ ନା ନାହିଁ। 3 ଭାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 3 ଭାଗ ଜଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ମଧୁର ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ମାତ୍ର 1 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରୁ ସେ 1 ଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ 1000 ଭାଗ କରିବା, ସେ 1000 ଭାଗରୁ 11 ଭାଗ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ପାଇପାରିବା ନା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉଥରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଋତୁଭେଦରେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାଦିନେ ଆମେ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ପାଣି ସରିଯାଉଛି, ସ୍କେରସିଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ନା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେମିତି ଜଳ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ଏ ଜଳ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ପାଉଛୁ, ମାନେ ଉତ୍ସରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ଅଛି ଏ ଉତ୍ସରୁ କେମିତି ଆମେ ଜଳ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ଏ ଜଳ ପୁଣି କେମିତି ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଉଛି, ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଲା ପରେ କିପରି ଆଉଥରେ ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଘନୀଭବନ ହେଉଛି, ସେ ଘନୀଭବନରୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ହେଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଜଳରାଶିରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇ ଆକାଶରେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟିପାତ, କରକାପାତ ଓ ତୁଷାରପାତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଆଉଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେଇ ଜଳ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ। ସେ ଜଳ ପଡ଼ି ପୁଣି ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ଅଛି ସେ ଉତ୍ସରେ ଏଇ ଜଳ ଆଉଥରେ ପୁଣି ମିଶେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନେ ରଖ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ କେଉଁଠୁ ଯାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ, ଘନୀଭବନ ହୋଇ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ, ସେହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭବନ ହୁଏ, ଘନୀଭବନରେ ପୁଣି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମେଘ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସେ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆକାଶରୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ସେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।